Maupay nga aga, ay nga tanan. Giving is an act of faith. No? Ito natin kamahinatagon, usa nga pagpakita, ito natin konkreto nga pagtuo. Ganito natin kamahinatagon, in parte, dinahiton natin kinabuhi. Because life is giving, not getting. No? And this is the message to all of us. No? Amin itong mensahe, ito natin mga pagbasa, yan na nga adlaw. It's all about giving. Dinahan natin first reading, aton binati, nga anbalo nga babayi, naghatag o nagpaangbit ngadto kan Elias hin pagkaon. Bisan kun wari na niya sadang maihatag, kay iya nabibili na lang nga pagkaon, parahan iya mga anak, kan parahan iya kalugaringon, iya lagap iniigin paangbit ngadto kan Elias. Siring pangani hini nga balo nga babayi, katapos hini nga amon pagkaon, mamamatay kami hin kagutom. Pero despite hini, nagpaangbit lagi hapon niya kan Elias. Simpleng gihapon, dinahan natin ibanghelyo nga ginbasa. Ang kablas ngan balo nga babayi, in tinagusya ni Jesus, kay bisan nuwaray na niya kwarta, iya lagi hapon iginhulog o ginhatag aniya duha ka sinsilyo. Bisan kung kablas ngan balo ini nga babayi, iya iginhatag nga tanan nga iya kinabubuhian. Mga kabuktuan ko nila kan Kristo, klaro kaupay iton mensahe ni Jesus. Every person is capable of giving or sharing, no matter how poor or needy he is. Waray bisan hino, iton diri kaya makahatag, bisan iton tawo nga ginkukuri, bisan iton tawo nga kablas. All of us are capable of giving. Ngayon duha nga butang iton ginpapahinom duha aton kung kita nahatag or kung kita nagpapaangbit. Siyahan, true giving must be sincere. Maupay kunta, nga ito naton paghahatag, ito naton pagpapaangbit, kinasing-kasing. The real value of giving is not measured by the amount given. No? Yan ang panahon, many people give because they are pressured to do so. No? Ito ni ba nahatag because they don't want to be embarrassed. No? Ito ni baliwat nahatag hiton motibo of honor or dingani hiton prestige. Or ito ni iba nahatag because they want to get something in return. Mga kabugtuan, what is our disposition when we give? Ano ba ito aton disposition kung kita nahatag o nagpapaangbit? Do we give because our conscience keeps on bothering us? No? Nahatag ba kita dara kay diri kita pinapakaturog ito aton konsensya? Do we give in order that we become the center of attraction? Nahatag ba kita kay para kita ito naging center at ito attraction hiton nga tanan? Nahatag kita kay kareg naton mapicturan, pwede nga ni may post iton aton ngaran, iton aton picture sa social media. Do we give because we don't want to be criticized? No? Nahatag kita kay para diri kita pagpakarauton, nahatag kita kay para diri kita pagnilibakon. Pwede nga ni, do we give because we think we ought to do? No? Nahatag kita kay obligado naton, obligado kita humatag, o di nga ni nahatag kita kay kinahanglan naton humatag, no? O di nga ni, do we really give because we love our fellow human being
regardless of status. No? Nahatag kita, dara kay nahigugma kita, hiton aton igkasitaw, bisan kun waray balos nga mahibabalik aton. Mga kabugtuan ko didakan ni Kristo, authentic generosity is not about the amount of what we give. Authentic generosity, it's about the proper disposition of our hearts. Because true giving is coming from our hearts. No? Kaduha, nga painumdum ha atin, if we are generous, God will not let our generosity go unrewarded. Kung kita magiging may natagan, diri may himo nga waray balos, nga igahatag itong Diyos sa aton. Dirhan katapusan na natin first reading, igin susumat, nga anbalo nga babayi nga naghatag kan Elias hin pagkaon, hinagkamayada hirangatanan, hin igo nga pagkaon, sulod hin damo nga mga adlaw. Kung kukulawan natin mga kabugtuan, if we let generosity consume us, blessings will chase. No? Ito naton kamay natagon, diri may himo nga waray balos, iton Diyos. Pero iton balos, iton Diyos, iginahatag hatama nga panahon. Damo nga mga gospel passage nga nagsiring Jesus, nga babaluson niya ito naton maupay nga binuhatan. Pero diri liwat karigsignon nga diritsuhan. Diri kay hinatag kita yana, buwas maghuhulat na kita iton aton balos. Diri. Kay iton balos iton Diyos, iginahatag kung kinahanglanon na naton. Ngan madanay liwat iton iya balos, diri iginpapaagi ha aton. Kundi iginpapaagi ngadto iton aton pamilya, kundi ngani ngadto iton aton kasangkayan. Sometimes our reward goes to our family, loved ones, and even to our friends. Diri lang naton napapansin, kay ito naton ginuhuna-huna, kinahanglan, hikita iton makatagamtam, iton balos, iton Diyos. Mga kabugtuan, God give us an assurance nga babaluson niya ito naton maupay nga binuhatan. Diri kita maaram kung saan but we have to trust God because God never break His promises. Mga kabugtuan, kadida kay ni sa Kristo, kaya nga adlaw nga Domingo, karayag ni Jesus that we should be ready and willing to share and to give what we have to others, especially those who are in need, those who are lacking, and those who are in trouble financially, emotionally, and spiritually. Amen.